صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها برها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم يوصى بهذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خان عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an Sahal bin Sa'din radhiyallahu an an Sahal bin Sa'din radhiyallahu an saking Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Sahal bin Sa'ad. Amin. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala iku dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil jannati ku tetep ing dalem swarga thamaniyatu abwabin utawi 8 pira-pira lawang. Fiha iku tetep ing dalem thamaniyatu abwab babun utawi siji lawang, lawang pintu beneti salawang lawang nyaman tok keng ada lawang babun utawi pintu yusama kang den arani apa si babun den rayyan den arani ar-rayyana ing aran ar-rayyan. La yadkhulu kang ora bakal melbuhu ing ar-rayyan sapa illa shaimun kejaba wong kang padha poso. La yadkhuluhu kang ora bakal melbuhu ing ar-rayyan sapa illa shaimuna angin pira-pira wong kang poso. Riwayat dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu wa ardhah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya di dalam surga terdapat 8 pintu-pintu bada beluk lah bengas warga. Fiha babun yusammar rayyanu, satu pintu dari 8 pintu surga paringin nyame ki kadinto ar-rayyan. Nyame labeng nyaman labeng ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun, dan satu pintu sanya ar-rayyan nikah hanya khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Emasoen khusus kanggo orang se abasa. Naam nyamana ingki penika labeng ar-rayyan. Beda masjid etongas nika nyamana Masjid Ar-Rayyan. Ar-Rayyan nikah dari lafaz minarri. Ar-Rayyanu dari lafaz ar-riyi. Napa makna ar-riyi? Wa huwa naqidul 'atsyi. Makna daripada ar-rayyan adalah kebalikan dari haus, arjeng. Jadi maknana seger.
Ar-rayyan nika maknana tak arjeng alias seger. Orang mun arjeng kan lemes. Orang mun arjeng nika tanduk kekuatan. Lemah. Lah, mangkana ekoca ar-rayyan karena aneka merupakan jazaa'us shaimina ala atshihim, aneka adalah balasan bagi orang-orang yang berpuasa atas haus dahaga mereka selama odik ning dunya ngelakonin apa sah, maka khusus bedelabeng penikahnya mana labeng ar-rayyan la yadkhuluhu illa shaimun, tak bisa masuk serak bae dek labeng nikah kecuali orang-orang yang apa sah. Ana pamai beri labeng khusus liyusri'u ila riyyi minal 'atashi, karena sopaja semarena aban gelok berneng hari kiamat dalam kebodohan kearjengan menunggu giliran untuk dipanggil satu persatu untuk menanggung pertanggungan jawab, untuk diminta pertanggungan jawab karena pun arjeng payah lesoh saat menikah, maka bi para malaikat giring orang-orang siapa sah liyusri'u ila riyyi minal 'atashi, ayo tuli masuk are labeng khusus sampean supaya tuli elang arjeng ning hari kiamat nih ekoca are kearjengan beri labeng khusus orang saapasan nih karena ning dunya wala arjeng bila orang apa sah arjeng tak arjeng mangkan beri kemuliaan ngak nikah ikraman lahum wa ikhtisasan paringin kemuliaan orang-orang siapa sah ban beri kekhususan ban Gusti Allah setiap bagi orang-orang lain fa idza dakhalu mula orang-orang gelak pada masuk ke dalam swarga gelak falay yadkhula minhu ahadun ghairu shaimin, maka ketika orang gelak pada masuk kapi ada satu pun orang yang bisa masuk kecuali orang siapa sah ughliqa hadzal babu, maka labeng ni kekunci bi malaikat kunci beda orang mas melemes dan maka yang malaikat lemes arjeng jajang ma arjeng kakeh jak bilan banlah adrab ban laku ban yo mulo yo ngaku kene ngejoko malaikat jeung aku kene ngetipu abon pentor mun sandiwara ki odin alaku dapat bungkona yo mulo yo mas melemes mare kabukan lek kok tuh tak kuat kok hajat jak betul tok begelok padahal lang aku lo kenyang pun buruk je neng tunya penter mas melemes asandiwara nega penter bahasan apa mendramatisasi wah drama penter yo mulo yo mas melemes rok makero ake majrike ya dan malaikat demak aban jong masuk ada mah ar-rayyan cek kita apa enten kula sik nika kula lemen jo tak masuk engko tekene joko-joko kake jong iku cek ala bola fa idza dakhalu mun orang-orang sepada apa saimin nika pada masuk ke surga ughliqu hadzal bab kunci bi malaikat falay yadkhula minhu ahadun, maka tak ada satupun yang mungkin masuk ke dalam pintu tersebut illa shaimun, kecuali orang-orang sah. Ini parah pun mungkin tanggal selekor ngarah Rejab tanggal selekor kurang 40 hari mari sini ke rebe mun mungkin tanggal selekor kurang lebih selekor mungkin kare 40 hari siapa asane angkep Ramadan sebekal dateng nih ke Ramadan saya terakhir kan kuwi kula bermanjenengan malah istimewa Pak malah tak ngintengaki ke ibadah ning bulan pasan nika tarawih na sampurna tadarus ngaji kula ngaji kanton nika ben suri ya mun kenceng mun aku ambian tak ngaji ben kula tau ning cok mata tahu cek le kurang 40 hari lek yo mau maki Pak gendeng boleh. Ya mun gendeng masuk malaikat, mun kene gendeng. Mangkana kula orang ngaceretan ki wallahu a'lam ki kula mun kula tibi korang pate serak. Nyerita aki Abu Nawas
Sara gelu ni ke gula korang serak. Iya pancet beda kelebihan Abu Nuwas nyaman tibi Ahmad bin Hani. Nuwas ni ka maknana obu nakepang dua. Mereka ni kocak nuwas bitasydidil wawi an-nuwas benenawas nuwas bidhammin nun. Nuwas. Politik cerdik orang ngepenter, dakwana penter kelaban cara banyol, cara macam-macam bonan cara untuk makalarat to penika. King kadang beda setelampes awasiat caan mon kula tibih korang patesak awasiat jong kok mon mate beri kain sakona jong labun kain kafan semulpol se terasenen se celeng se kotor ini karena wasiat buntu bareng tanya ki malaikat marbuka aja mosok tatong kok banceng kok lelebilan beda dina wa maka bidatanya ayala mulpol tangkain kafan la rosak mosok cek gendeng malaikat dia gelu mosok kening joko cuma malaikat saya kening pak la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun malaikat tak pernah kelero mon malaikat kelero dah remah malaikat kelero cek kelero sehari dua hari sedetik we kelero semenit abid gelu siapa sih tebu dan malaikat Israel dan anak buahnya siapa saya tebuknya apa no? Somat lo somat kelero ke kelero mon kelero adul ko tadi somat mon kelero kadu mon kelero mangkan ada malaikat kelero nih kan mon kula pribadi korang pate srek mosok malaikat kelero wah ya wallahu alam sih tahun yang dia gula diri kak mesomber nih ke gula tahun nih wajak nyak tanyaan kan sini kemon kasar wajak nyak tanyaan jole pabilan bodina ka bidatanya akhir lebilan dem maka ke malaikat ya nanya kenya kan nyong-nyongan aja cek gendeng aja nak kene mereka kiri ruwa ya saboran mon daya yang kok tak tahu coba lah abis saboran we kok tak ada boleh lah jerah umpama jelas ngak nikah jadi malaikat ni ka gembok kunci labeng rayan ni ka kunci bene masjid saya kunci mon mangken masjid saya kunci tako elang ambline ya bajen ambline ji ya kunci emme ka pelebu bareng seberhargane ka pelebu sabak ning ruangan se tertutup lah masjid itu saya kunci orang rumah malah entar akhirnya mangken orang ngajale nanti entar ke masjid entar ke pom bensin saya kan cengkap pi masjid itu tinggal kanceng gembok datang corona gembok biar pak kurang ngamuk masjid kunci buka engkau ada saya lepuh repot jadi mon bisa masjid saya kunci lah bang saya kunci bareng sebahaya saya tako elang pelepuh ngabai kotak khusus ampli masalah pelepuh kuncinya pelepuh apa meka kunci di luar aman bonan insyaallah mon kipas angin ya melarat sengi coa mon ampli ki kongang elang si LPG negana pun tukre elang bener LPG ni dina ya elang mangkan bi kula ngebeki kan dengan gembok di luar nih tuh jo trol ya barokah ngaramaleng ya barokah anak santri ya LPG palainan dia apa barokah tong keleng ngecok gedeng kiai pegemet cara nyari barokah nah jadi kunci bi malaikat nikah fa idza dakhalu ughliqa hadzal bab fala yadkhulu minhu ahadun ghairu shaimin kanceng bi malaikat nikah tak boleh masuk kecuali orang siapa sah jadi nikah makna daripada ar-rayyu mereka ar-rayyan mereka napa labang ar-rayyan labang swarga benyan beda belu salah situ ngelabeng swarga nika beda nyama babur rayyan khusus labeng orang siapa makna rayyan seger tak arjeng tak ngelak mak senika bolan lambe selama odik ning tunya ampun la arjeng kada orang sebanyak seger ning tunya la tak ngerasa aki saanya ma arjeng tak ngerasa aki pain eber tak nyaman abah tak nyaman eber waku ning akhirat selamanya ning barjeng bi Allah Subhanahu wa taala tak beri nginum sama sekali tining Allah Subhanahu wa taala maka ar-rayyu penika niki
karena pun lah alo anu lapar mate sebut marja ngedok ki orang nika nyana penyamana kor lenginum biasa seger Pak walaupun kita ngakan lumrana orang nika lapar umpama pokok beda aing je lah cukup lah kebai ngeseen tabuk peneka marga nika cak arroyu nginum saya sebut tining Allah Subhanahu wa taala labeng nika benih labengnya mana napanya mana labeng kenyang benih nya labeng orang se tandi arjeng ponan benih napanya mana babu syiba labeng kenyang benih labeng kenyang tapi labeng orang se tak arjeng karena tining Gusti Allah la beri keistimewaan beri kekhususan ikraman waktu soson beri kemuliaan ben kekhususan karena orang gelak ning dunya ampun toman ngerasakin apa arjeng mereka ni kocak babur rayyan bene babu syiba bene labeng orang se kenyang orang mon apa sangki jelas pun ngelunyo eber lah tak kuat ngelunyo eber ni tak kuat pun anak ketep rang-rang Pak apa sih lapar arjeng lapar ya rang-rang pakai itu ngelunyo saya ngelunyo gini aja tak ada engki enggak ke Habib Idrus gula Habib Idrus Rembang anu kan locosar Habib Idrus ni wah mon ketemuan bi almarhum ke masyhur amin ka ampun pekerja luar biasa kula yentare sareng Habib Idrus ya tore noro onjengan bi kula de kamma Habib de Madura kamma Habib Bengkalan kamma tauning kula pokon Bengkalan engki jok nermo onjengan boleh ki mas sayonjeng orang jidda jok gelem jan Habib Idrus engki norot kula untung aku pacat kula ni kepon lek pesen bi aba mun yonjeng orang je suruh asangu male tak arep-arep dek sangu orang cepon aba tabun pa kenyang male tak arep-arep dek kakanan orang ni kedebun nereng sepo jareng lededeken moro ngajak kila tak kober ngakan tak kober napa keng kula ngebo obeng ponan ngebo salenan ngebo obeng jemput kula sangku berangkat sore jeng karo Bengkalan mangkana bener-bener laku kasale dateng Habib niku macam jeun jan ku saya deki acara deki malam lek kone bener-bener laku tak deki untung samangken kita sarap mumpun cek sarapan prasmanan nih kasah jan Habib prasmanan mele tong nyentong TV lah TV jan Habib kuat kira iki bismillah to repon depak ning Bengkalan niki kula tak kuat kula depak kabit nyabrang Suramadu niku kula matur ka Habib lapar Habib tor ya merung kula sing mengajar boh eman kasa prasmanan jan soalnya kula pun lemare ngebele cek kiai rela bejana sarapan ampun pun tikel ke ampun pun de saya sak de mun bene kanje sak de kasepun prasmanan mau saya eman cukup daging ngak sadel jan Habib diri rajine cukup je tulu ngak sadel jan Habib po telan-telan prasmanan engki pon ngereng depak kalau kasih beduk duhur mulai benar-benar laku mari duhur senika ada apa-apa prasmanan je tak ada canda dalam ati kula ngarah lain kenengan ngarah ada tempat istirahat dikit-dikit tempat ngakan lain abid se bareng ada nika kiring baca lagi tak bajana datang Habib beri kopi dah kopi tambah tabuk ngenom kopi saya lapar tambah abu gerubu tambah taruh karuan di tabu pon Habib lenyentap lonyen gila kelaparan gila ngenom kopi to lenyentap lonyen orangnya datang tahu neng orangnya tahu neng bejaden apa senomen lah anak apa Habib tabu kok tak saya gula kasan keroncongan tabu menabi cubadeng Bib Jan Bib terus saya tayang gini ke Jan Habib ya Allah gula menengah apa saya tayang gini jengkok mulai gulat gure tak ngakan
karo nginom kopi tok rek Jan Habib. Ya kok kentuk keluar aing kok Jan. Ya Allah, kula oh kita langkung seporon kuwi langsung prasmanan jenenge kula. Prasmanan goib rek Jan kula. Enten prasmananku keluar maren niku. Mupo kon tak gelem sekali tetep prasmanan, ya akan tok keluar aingnya Jan Habib. Saya tayaki niku. Jare ngabek mulai kulaku tak ngakan sekali dadi ngoku padeng kok Jan Habib. Iya nggak ada aing niku, Pak. Bebas moro pikiran. Jadi mulai tak ngerasaki arjeng, tak ngerasaki lapar kalaban napasan nika ampun cek arep-arep aku. Ya, mergane nika munasabah cak napa tasmiyatul bab nika abri nyamah labeng kalaban ar-rayyan nika adalah munasabatun hasanatun. Abri bangsa se bagus. Mangkan mau abri bangsa orang coba coba aram cak labeng seger polan lambe orang ro apa saudi ning dunya. Nekai kocak munasabah hasanah. Abri napa nyamana munasabah hasanah apa ring nyamah si bagus. Nah, adalah merupakan belesan kangkui orang siapa sah teti cokop kelaban iktifa bidzikrir rayyi cokop kelaban nyebut seger berarti kenyangan oro empona. Kenyangan oro. Mergane cokop nyebut ar-rayyi tanpa nyebut anisyibai karena ini kampun lah jadi kepastian bila pun lah seger bila pun maring enom berarti pun kenyang bona ya mater muka bisa apa sah kelaban sampurna amin Allahumma amin tayyib. Hadits nikah menunjukkan tentang fadilatus saum, keutamaan orang apa koreng apa sah. Hadits nikah menjelaskan akhbar anna Allah subhanahu wa ta'ala ikhtassa as-sa'imin al-kamilin fi yaumil fardi wal mukaththirin min siyamin nafli. Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang berpuasa akan diberikan kekhususan. Kipenekah labeng napa? Ar-Rayyan. Apa ring kabar deka orang-orang se as-saimin orang se apa asa ki dalam arti al-kamilin pasa sesampurna benih hanya sekedar tak ngakan tak ngenom jogongku tak ngelakonin maksiat mata tak ngelakonin maksiat kopeng tak ngelakonin maksiat lesan tak ngelakonin maksiat tanang soko ben sipitorot bahkan ate bersih tandi nekonek ka orang tandi hasut ka orang tandi dengki ka orang tandi pegel ka orang apa songku mun karo tangakan tangen banyak tonggel banyak tapi siapa saya al-kamilin mangkan orang sempurna ini kata ada orang sempurna sombong sampean kecuali situ Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun kianya manusia biasa pasti bedeka ke orang nene ka pasti cek berharap sampean nyari sempurna sampean nyari kanca sempurna sampai itu tak kira mau kanca sampean nyari bini sempurna sampai cepok tak kira nama bini karena tempat manusia ini tempatnya kekurangan pasti bonan kekurangan ini pasti berdening manusia kecuali Gusti Kanjeng Nabi lemon orang Islam sesampurna pasah sesampur al-muslim al-kamil orang Islam sesampurna beda as-saimin al-kamilin orang apa sesampurna beda bene jaga dari teeren dari minuman tapi jaga ongku pasah zahir batin tak rasanan orang tak cat-nyacatan orang bila bedare ngajak atokar jawab inni shaim engkau apa sah beda orang ngajak berbuat maksiat inni shaim engkau apa sah dadi pasan iki dadi junnah dadi tameng dadi rem kang kuwi orang sak maksiat ada ke Allah Subhanahu wa taala karena pasan iki fungsine apa nikah kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun targetnya pasti jelas ponan apa targetnya ring apa sah tak ngakan tak nginom bene la'allakum tatakun so aja takut dekat Allah Subhanahu wa taala
Amun karo hanya sekedar tak ngakan tak ngenom tak dentek tua kan kene pun mampu tak ngakan tak ngenom koceng kelar Pak. Apa boleh apa saya tedung melolo. Man soma thumma nama thumma nama thumma nama thumma nama wajadal maghriba. Siapa orang apa saya tedung boleh pasti bakal nama maghrib bayi ya. Morok macam sekecil minta sekecil enggak ke jenarat kandung akan tedung mare sahur mare bojong sepuh los sampai duhur tedung boleh sampai asar mare asar tedung boleh sampai maghrib man soma thumma nama wajadal maghriba siapa nareng apa sah tedung boleh ya ketemu di maghrib sekejaki ya tak gawe menggara bahasa kediri makanya pas ini ke sunnah ngerasaki lapar bi ngerasaki arjeng malaikat apar senereng lapar ngerasaki apa ngareng arjeng nika malai bisa abek nika sabar ngedepin napa perintah Allah Subhanahu wa taala ya nika menunjukkan bahwa pasan nika adalah napanya mana termasuk afdhalul ibadat paling utama ibadah nika adalah apasan yang bulan Ramadan karena nika bodo kudu sabar bodo napa nyaman afdhalul ibadat nika mangkan persiapaki dari semangkin fisik kudu sehat matur pada sehat kapi ya alako menalako kerja jeung aja akhirnya tak apasa minta apasa gua alako cengko andik kewajiban andik tanggungan tang anak bitang bini kau tak apa-apa Pak sangko kau tak laku kau tang anak ngon bitang bini apa cengke mak tak norongan lo norom sorong ngon aja ngon anak tibi lepal tapelpal ya nah neka nah teti menunjukkan orang siapa saneka afdhalul ibadat teti dari hadis neka Allah Subhanahu wa taala apa ring kabar de orang-orang siapa sah bahwa pagi bekal nemuah ingki nikah labeng saknya malabeng ar-rayyan neng labeng ar-rayyan nikah tak bekal bedah desak-desaan tak bekal nemuh muzahamah tak bekal nemu bu-rebuan santai orang masuk nikah anapa li saati abwabiha karena labeng swarga niku sangat luas labeng ar-rayyan niku lebar li saati babiha karena labeng swarga luas benengak labeng pintu-pintu masuk kota masuk kota Pasuruan masuk kota Probolinggo tentak ngak nikah lah benges warga lebar jadi sobung pun ad-darar sobung kemelaratan boleh sobung nasobin anatin paya lesoh sobung ini adalah tasyrifun lahum wa i'la'un limaqamihim maqam derajat petek ditining Allah Subhanahu wa ta'ala wa tamyizun lahum ala ghairihim apa bitabi selain fayunadi alaihim panggil tining Gusti Allah aina shaimun kama orang-orang siabasa fayaqumuna maka pada mancing ana ya rab dan kaula Gusti fayadkhuluna minhu maka orang sing ngacung siabasa kelak pada pemasuk surga tining Allah Subhanahu wa ta'ala sengiring para malaikat kawal tibi malaikat sampai berdereng rok ngerok dia berderok ngerok madem menor bocor menor desa khusus dia ngawal malaikat Pak rok mengerok kata apa sah las mamelah ke majeri ke kulana turo obo brai malaikat tadi rasane ser alaiha malaikatun ghiladun shidadun ning nerakah nikah ning akhirat ning malaikat niku rong sarkasar mak dadi ning akhirat polisi lho sebagian nangkep maling sarkasar tadi rasane ser baca itu buku kona setrum can bagian pengawal presiden rong teh jopan mapan dempal apa nyamana pampres pasukan khusus presiden niku lho pas pampres apa nyaman apa jenenge gue tahu ben tetiap yang disebut jeton tak tahu apa benja bagian se bodyguard kacamata celeng dak kopi ngabada luhal lunur
Banyak ya sama awas bagian mayor Teddy segenteng anu Prabowo. Wah. Arwah berdina baju cecek gendeng arwah. Gagah. Ari pengawal presiden. Sing ngiringe presiden, keamanan teh keneng egu ganggu. Bade nyalep tendang, tak ngurus apa bae. Pacet atur nengak nikah pon. Tugas sah. Pangak maji busro tadi pengawal presiden. Swarga pengawal para orang-orang siapa sebagai neng akhirat. Para malaikat dibenein main beneka kerja beneka. Pas baku wak kira-kira terhormat orang pada loko-loko kan demak aja wak ikawal wak langsung apa asar mana iya bentak basah apa mana gua ya tina minta apa sih terus aki cak apa seben Masya Allah mana benar-benar laku dek lauk Wonorejo punya pabrik gula nyare ke entar ke pom bensin kadang ngeteraki nah keluarga ini kan ngaji bahasan. Ya Allah orang terangan orang minum es aroko ngopi benar-benar laku nih sarah mulai tak oleh hidayah dari Gusti Allah padahal ki kuat cek saking andi pengetero kuat berhubung letak pate tero yang ki pasti beri kekuatan tining Allah Subhanahu wa taala naudzubillah oleh karena dinto nika penting nika ya jadi nika keistimewaan dari orang sahabasa keistimewaan punya mentak salah bede senapa keistimewaan reng apa sanika kurang lebih bede napanya mana bede lemak bedenya bede petok kelebihan dari reng apa sah keutamaan dari orang apa sanika di antara yang kipeneka petok keutamaan orang siapa yang bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Alaika bisyam fa innahu la mithla lahu." Hendaklah engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Alaika bisyam fa innahu la mithla lahu. Apa sahabat? Karena pasar ibadah sih tidak ada tandingannya. Luar biasa. Ada tandingna pasar nih. Berjamaah masjid sampean ki ngeding ganjirna muslimin muslimat monggo berjamaah salat ganjaranipun 17 derajat sodako ki beda belusna bangki ki dengan etikal orang sing ngaji 10 derajat pateki 10 kesalahan hapus dening Gusti Allah kecuali apa sanika karena Allah Subhanahu wa taala dengan hadis qudsi ada bu kullu amali bani adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih kullu amali bani adam lahu setiap amal daripada manusia itu bagi dirinya salat ya kan kui aben haji kan kui aben sedaya amal ibadahna lahu illa shaum kecuali puasa fa innahu li karena ibadah pasar kan kui engkau karena engkau orang apa saja bener karena pas apa orang ibadah haji ki ngerasa ki seneng ibadah haji nih kan ngerasa ki nikmat orang saat sholat ya manfaatnya ka banti bi bodoh sehat ya yo bodoh selamat dari apa yang neraka ki ibadah balesna setiap amal ibadah manusia itu bagi dirinya kecuali pasah fa innahu li pas aja karena engkau wa ana ajzibih bahkan malaikat teh paringe oning tining Allah apa belisna ka kurang saabasa wa ana ajzibih kok tibi semelis orang saabasa saking hebat orang saabasa kemudian pasan nika menggabungkan 3 jenis ibadah betul dihitung ning pasah telok macem ibadah polong situng berneng ibadah pasah pertama kesabaran orang sabar nek ibadah wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin sabar ibadah sabar nika karena perintah Gusti Allah apa saya perintah berarti
wasta'inu minta tolong ben kapi ke Gusti Allah, nyari pertolongan dari Gusti Allah, bis sabri perintah soro sabar. Orang apa sabar, mun tak bersabar nyongok jam tok. Mun tak bersabar nyongok jam tok orang apa nika? Tak telaten tak betah puna. Ya, menggabung jenis peneka. Ya. Jadi orang siapa sana ke pasti sabar ponan, sabar, lapar, sabar, tak tokaran, tak rasanan, kelaparan, kearjengan, eketibiin bi orang siapa sepenika, menggabungkan pan berempan apa? Ibadah, kemudian taat ke perintah Gusti Allah. Ada orang nasek tibi, kopi tibi, benar-benar laku. Karena perintah Gusti Allah, enjak kau tak ngakana tak nginum. Ada orang padahal nutu akhirnya ngapasan ke orang si ahli taat, sabar, taat. Karena apa? Karena orang gelek ampunlah napanya mana? Binena halal, binena tibi, bina orang. Tapi ketika neng siang bulan Ramadan, karena bentuk taat ada ke Allah Subhanahu Wa Taala, maka napanya mana orang siapa sana kah kelar menahan jauh sampai ngakan jauh sampai ngenom jauh sampai apolong bisu bine are pola na perintah na Gusti Allah harus patuh taat dengan perintah na Gusti Allah. Masya Allah ya, sabar bentaat dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi orang tak apasan ini niser saungku nih, niser yang tak apasan ini salah yang dunia ki melarat yang tak apasan ini neng dunia dalam elek pemelarat di Gusti Allah ya, apa boleh pakai dengan alam akhirat. Selain aku ada saya beri manfaat Pak. Selain apa kafir beri tak beri manfaat, anak tak beri manfaat, dunya tak beri manfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun, harta benda kekayaan nah ben putra-putra nah ning situng dina beneka tak bakal beri manfaat ning hari kiamat kecuali dua, sebekal amal kaula ben panjenengan sebekal beri manfaat. Napa sih? Pertama, as-siyamu wal qur'anu yashfi'ani lil 'abdi, dua hal yang akan memberikan pertolongan syafaat kelak di hari kiamat. Asyamu pasah wal qur'anu ban al-Qur'an yashfi'anil abdi bakal abri pertolongan dekat hamba. Makanya orang mun Ramadan banyak orang ada rusen bagus nih kah. Kayak mulai terlibat pukul 12 cek sampai speaker malah tak ganggu nesar orang salah ko aben. Tak usah speaker, mau ngaku speaker cukup salon dalam, tak usah speaker atas neser. Jam 12 kita mari dari sana, pukul 2 lah patrol. Edi membeda patrol pukul 2 je. Nyo kira sahur je setengah 4, mau setengah 2 je mana tedu. Mau lambatnya ke ini ka engki tuk segera cering horak. Salon horak mulai pukul 12 je amunnya Pak. Bayangake cering Al-Qur'an bayi mun baca tapi tashwishun naimin, mengganggu da orang tedung haram hukum bene Qur'an karena bekton sampean sekelero bene idzata Qur'an si haramaki baca sebab aganggu da orang tedung lah apa boleh lain Al-Qur'an mau nyana salon mau nyana gendrang mau nyana mercon matalan aganggu gareng tedung cering Al-Qur'an bete keneng baca kok mau ganggu ka orang. Jadi pasan nikah bakal abri syafaat pagi dengan hari kiamat ada orang-orang napanya mana sering apa asyamu junnah puasa ini sebagai perisai napanya mana sebagai tameng abe penyelamat orang yang mau perang nikah harus ngebe napanya mana ngebe baju besi harus bodo pakaian khusus perang orang siapa nikah luar biasa. Masya Allah, bunga neng pasah, neng bulan pasah, orang lisaimina farhatani, orang siapa saya beri kebungan di neng Gusti Allah. Bunga tepana buka, indal iftar,
seneng orang abuka nih kan. Masalah ngakan apa lemong kula sebeden pokon king seneng reng apa nih kan. Beri kebungaan biku orang mau tak apa saya tandi rasa nggak nih tak bisa. Farhatun indal iftar, bunga ketika abuna buka. Mau tak apa saya tak kira tandi harapan. Neng tunya tandi harapan saya buka deki makan bersama bi keluarga bi anak biasa ngakan tak pernah bareng. Bapan kadang merung, ibu benanan kadang bungko, kadang makan kecuali apa serem ongguan rukun onggu saya keluarga. Cobi ke tibi bersetujuan cengeng, bersetujuan petis lain. Kula mun buka ya compo. Anak kula nih kak apa saya bimpa nih gini nih kak. Abu apa saya bimpa nih kak. Cengeng lain wah, cobi ke lain. Mau pulang ngalai kapal geger. Lain, bersetujuan kuat bersetujuan rumah. Macam-macam. Toro tebi kula sementan aban minta cukup apa ban minta jajan apa ban minta apa. Akolaan kula mon pasaan nika dek pasar jajan nika. Tele can orang satian tangge kula nyati semele bagian cil percil dia. Tika nanya mana tika al muhibbin. Tahu sama di tengah orang na cukup anak tibi ke BTK. Sesenang ruang ngabeno empon lah. Engki karena can gula riberin kasah. Adik anak tentang pasane bertak tegen bola niser bertak tegen senang biasa nengakan tak mana bareng tetapi mulai bulan pasca bulan Ramadan subhanallah bareng tapi kerja jam ada jam kendur ya ada jam kendur je ya sana tak apa tengereken mate lambat keras tak ngurus mati setengah tahun jamnya tek tak jalan aduh mohon pasaan normal kapi tako aber tako taketas tulai pak enggak bi toha ceke ko canta aja mampun setengah telok ngepas kodo ngepas aja kok saya gawok ke toha tore tuli ceke tako teketa sego me de remme ben saya amunnya dia tadi kula penasaran video bi kana tampung nih ngira toha mun tapan ngocak ceke dia aja anu video kembung kula nyongo mancing pikir jendela ceke setengah 4 berarti rempung lain mun nyoge tadi suara naik sere potok meka setengah 4 berarti macam seneng reng apa sana beda pernah tuh sekejaki maghrib sekejaki waduh mula kocak lah para mau kojo sepeda motor masa bertak bunter tuh tole teguh peler teguh bisa kacar peler boleh bisa kacar teguh boleh peler dari tako tak depak ketakok kasih maghrib rok jalan nih pokon ngegas kapi lebunga lah seneng sampean ketamuin siapa tak kira ngegas dulu 2 kali deh teku baik peler boleh tak kira sepeda berebet ada berebet saking diri bunga saking diri seneng tak kok tangakan biar anak bini apa alal hak tahadud bini maku lemon yonceng orang makan bersama buka bersama billahi tak seneng sekali gula masalah neng restoran di sana keng polan lah karena yonceng kati neng Lebak Sari neka Ramadan Sidogiri Ramadan gila mau tidak mau saung kun dalam hati yo senengan biar nabi seneng bonan lebih lah boleh saya akan bareng cuma tak pasan tak akan bareng masya Allah seneng bulan pas saja ini kepon lah bau ini kepon rok bulan pas ini kepon lah cium bonan terhendus bonan bono pas ini kan Mentar pada selamat kapi. Masya Allah. Siapa sih tak seneng ada kapasa? Ada yang apa jeng sunnah? Apa jeng sunnah kapi orang ni? Terawihnya mana? Ada yang baca Quran. Kau je keng yung riung baca Quran. Atena siapa sih tak bunga kecuali orang-orang munafik sih tak seneng kapasa ni kapa? Bunga tepaan apukah? Nomor 2 ris bunga sih paling utama. Warfarhatun inda liqa'i rabbih kuakku bunga ning alam akhirat bekal ketemu kelaban Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar ya pas duk remah
ketemuan bi Gusti Allah. Senyembah sujud selama odik dengan atas dunia. Pas tepang ki bi ajunan Allah Subhanahu wa taala. Sengko pangeran akake, ana rabbuk. Engkau pangeran akake. Saking diri bunga sampai kelero orang neka ngocak. Anta abdi wa ana rabbuk. Saking bunga. Guste sampian ke bula-gula, kula pangeran sampian. Saking bunga sampai tebeli wa. Ana rabbuk wa anta abdi wa ana rabbuk. Kula pangeran sampian ke bula-gula. Saking dari bunga sampai rota kelero. Masya Allah. Pas pakuwa ketemuan bi pangeran. Apang kibi Gusti Allah. Apang kibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena dinto. Jago engku bahasana anak-anak jaga sampai ngal nikel pas bulan Ramadan. Paham iki? Jaga engku bahasana jaga. Pecek ketatongku. Cek sampai lopot dari pengawasan, cek sampai lopot dari pandangan kula panjenengan. Sebab nikah sebekal nyelamatakin kaula panjenengan. Ya. Nikah ki banyak saungkuna fadilah-fadilan dari bulan puasa nikah. Ya beda petok keistimewaan kangge orang siapa sa namung bekto se napa tak memungkinkan dadi puasa nikah napa nyamana belajar nerema. Dadi menggabung 3 jenis napa? Ibadah sabar, taat, nomor 3 nerema. Nerema dak apa sih? Takdir tining Allah, dak keputusan Gusti Allah. Kudu nerema. Orang ngapasane kan nerema. Ya sabar, ya taat, norot juga nerema pasrah ke pangeran wis. Orang mula apasane kan menggabung 3 jenis napa nyamana ibadah benika. Kesabaran nika apolong ning situng nika. Sabar. Telok kesabaran ini kebenaran apa sah? Sabar ketika melakukan ketaatan, sabar ketika menjauhi hal larangan, juga sabar atas takdir siampun dadi ketentuan dari Allah Subhanahu tak memberontak. Arapa sih mek 30 hari pasare? Mata 2 minggu bae. Arapa sih pasare pas sebulan mak tak ning seminggu bae. Karena pun lan ketentuan dari Gusti Allah. Sabar bener emah, menggabung telok kesabaran, menggabungkan telok amal ibadah kipenika sabar atas napanya mana dalam melakukan ketaatan, sabar meninggalkan larangan walaupun siang tak lengakan nasek tibi ngenom tibi, tapi karena bentuk larangan dari Gusti Allah aban menahan diri. Nomor 3 yang kipenika sabar atas neremah, atas takdir, atas napa rasa lapar, rasa arjeng, rasa malaran, sosa, saya rasa aki selama bulan puasa nih kan sengsara yang puasa nih kan. Tapi kok nerima engkau adalah la kudu nengari lah takdir dari Gusti Allah harus nerima lapang dede. Nanti orang yang mau apa setak lapang dede ki repot. Ya. Jadi bodoh banyak keutamaan dari bulan puasa di antara puasa nikah yang kita nikah. Allah Ta'ala sepertama Allah Ta'ala bakal amal setibi karena nikah adalah ibadah yang paling utama. Kemudian puasa nikah bakal paring syafaat pertolongan pagi ning hari kiamat kanggo orang sahabat bunyan berbetok keutamaan tapi bekto saya tak memungkinkan ya. Jadi ar-rayyan aneka labeng khusus orang se apa sah niatnya dari mangken ya niatin ambek puasa nikah dengan senang riang gembira, kalaban lapang dedeh, kalaban senang ateh riang gembira. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Sapan orang sebunga datang ke bulan Ramadan maka jasa tak haramaki terseting aboy neraka. Orang bunga ambai tak dan tak bener pas cokok bunga berarti tahu sama pasah cokok bunga can sampai can engkau can kaki can kanjeng Nabi tak ada ya orang bunga orang kipon mengorbankan penuh pengorbanan kesabaran kan orang bunga ini kepelakonen punan ya tong kalau orang kedatang nah orang aman tuah bakal kedatang nah rombongan kedatang nah
napa nyaman napa ngereng siapa ki kapi jauh-jauh hari mon parlo setahun naman to pun lah mulai siap lek tentu aki tanggal bulan na tina na korang 2 bulan korang 3 bulan amal lampon nyebaraki napa tunjuk aneka karena mesen kapi pon tero salon kuade ya saya kebayi nunjuk keng pendok otang foto samanto elang bi sobil haji na tak temu ya mon mantan nyaman tak kira-kira ocean ngerodu nyaman alhamdulillah ocean iku abah matuan na tak roboreng apa je bendo tangkap ya ocean ngerodu ya salan siapa kakek manto ning number mau deki pakai air saya kok tak manti je nyarang tambah terus kok benih tak manti baca lo sama ocean beda remak nge mon benih bejan ocean nge ro pada tengok ocean udano dia tak kira ocean la ilaha illallah mantar muka tetel masih manfaat ya neka bab napa bab labeng swarga benyan beda belu labeng situngnya mana labeng Ar-Rayyan labeng khusus kan ke orang habasah mantar muka kelar habasah nak foto satu je tu orang as-saimun al-gaimun ya as-saimun al-gaimun al-musallun orang-orang ahli habasah kalaban sampurna orang-orang ahli ngalakonen salat 5 waktu amin Allahumma amin babu taubati wan nahyi an qatlin nisa fil ghazwi wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim لوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي رب فقنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاءك يا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد ربنا فاضل حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم
ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عقسم والفقه المقدم جميع ساداتنا لي بعلبي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وكعقل بن سالم قطب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر جيلاني سيدنا حسن الشاذلي والإمام النووي والإمام السوطي والإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصول الإمام قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ بن عبد الله بارس قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وخير طاهر قطب الملك الحبيب علي الهبشي قطب شرق البلاد الحبيب عبد الله حداد أحمد بن الحبشي قطب الملك الحبيب علي الهبشي وأصولهم وابن ثمن وعبد القادم ثاني عبد الرحمن السقاف وولاد مرمضر وإخوانه الحبيب عبد القادر جدا الحبيب العلام محمد بن علي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي والحبيب علي كويتان والحبيب محمد بن طارق الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شيبة بوتيه والحبيب عبد الله الحداد سانغين والحبيب حسن بهارون والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب علي السقاف كبون أقوم والحبيب صاحب الحول الحبيب هادي بن صادق بن شبوكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن حسين والحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه ملان والحبيب صالح بن حسين حامد تنقول والحبيب هادي بن عبد الله الحدار والحبيب محمد الحدار والحبيب أحمد بن صالح الحدار سلام ببنونgan ثم إلى روحي كي حجي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفرهما ثم إلى روحي حجي عبد الله محسن وزوجته كي حجي عبد الحليم جاسم كي حجي معروف عارفي وأصولهما وفرهم ثم إلى روحي صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأنهم يتغشون بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضنا ويقضي حاجتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله سبحانه وتعالى يحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات وشر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من شر الضير وللعصيان وعلى من أسلفنا الصالح مثل الجلسة نويناه وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين ربنا